Hagajinga kai FIFA World Cup chat place happening ke France, Pyrshah ke England. Bat kani kadai sin ke basau bagi ni ke art lagi ken hun kia kentu hagajinga kai FIFA World Cup. Haba Pyrshah ke hagajinga kai ke England ke dia open pengki jar nengkong tang hagamenit ke balai leng bau rice. Bat hagamenit ke bakat pra ke England ke dia opiang ben Thep ke gol ke baar leng bau konsa. Hagamenit ke balai penyau Iaka liyo ben Thep ya ke gol ke balai nag benta ke England. Pada Shua ban kod ke kela step kata ke menit ke basau peusan plus way Iaka liyo opiang ben Thep ya ke gol ke baar ke jung bar ke basau nag benta ke England. Pada Haduh bukod ke kela step ke England ke tam da saulanan. Haba phai Pyrshah ke kela met ke France ke liyo pen pengki jar nengkong hagamenit ke basau peu pra leng bau Mbappe. Bar hagamenit ke basan peusau ke France ke liyo opiang ben Thep ya ke gol ke baar leng bau Barcola. Hagamenit ke ban riu peun riu Mbappe liyo ben Thep ke gol ke baar ke jung hagan ke jingla kai bat kadai ke gol ke balai nak menta ke France baleng bagan ke gol Mbappe liyo ben Thep Haduh si peu gol hagan ke jingla kai World Cup arajar art pen riu padu Mbappe utam ar gol ya Lionel Messi Henry hagamenit ke pra peu nyau leng baga penalti balakan jat do Iaka ke England ke liyo ben Thep ke gol ke basan bat kadai ru ke gol hat-trick jung Iaka. Pada haga additional minute kata hak minit ke bakandai peu plus riu ke France ke liyo ben Thep ya ke gol ke basau leng bau Dembele Henry Shua ban kod ke jingla kai kata hak minit ke bakandai peu plus pra ke England ke liyo ben Thep ya ke gol ke bahan riu pada ya ke gol liyo ben Thep leng bau Bellingham badai lama gini ke riu gol ke England ke lala ben lim suk ke France Haduh riu lasau haga ke jingla kai third place pada deru ke sen ke banding kong bagi England kani ora akan nambah lai haga jingla kai FIFA World Cup.